Ôi bố thôi được ngày anh mấy vậy? Đến con sân à? Bố nói trong xa thế này mấy bố cho chơi phở style thôi mấy chứ bố. Bố chơi thôi đúng speed đây là lời bói căn thôi nhưng thôi rồi. Trong hai trong xa thế này mình thôi chân ô thôi kéo vào này đầy chợ rồi lấy bố. Này, ở khang sấy cái áo khang pro bây giờ nè. Áo này cũng mấy ít này. Ní bằng ngày, hay đi trong xa một ngày. Vừa hết. Bói vô style đang nhưng mất trong xa bói cứ thở áo riêng rồi hết. Cứ thở can vậy rồi hết. Can nhá. Hay bảo speed mình tới mất cứ thảo. Tiếp bạn. Phải nhưng chui bông. Ăn chui ở thằng bố bạn tôi thiệt. Maiខ្ញុំពុកខ្ញុំបដៅខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាបើកូនជួយអ្នកដតីហើយមិនចង់បានអីពីគេវិញនោះកូននឹងរីកចម្រើនហើយគេនឹងគោរពកូនបើនិយាយតាមផ្លូវបុណ្យវិញឯងកូនបានបុណ្យច្រើនណាស់កូនប៉ុន្តែការពិតវាមិនដូចជាការគិតខ្ញុំហ្នឹងហើយជាមនុស្សដែលជួយគេជួយរហូតតែអូរបស់ក្នុងដល់អត់ដល់សោះមនុស្សពុំមានបញ្ហាហើយអត់កើតទេយើងជួយគេសិនបាទខ្ញុំជួយអត់ខ្ញុំអើយខ្លួនជាប្រាស់មកប៉ាខ្នងខ្ញុំចឹងហើយខ្នងខ្ញុំទៅកាត់ដៃចង់ប្រាប់ថាយើងកុំស្ដីគាត់ខ្ញុំពេកខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យខ្ញុំអត់ចង់បានពីយើងវិញអត់មានការតបស្នងឲ្យខ្ញុំមកជួយយើងបើខ្ញុំជួយយើងហើយយើងតបស្នងឲ្យខ្ញុំវិញអាហ្នឹងបើយើងជេរយើងសំហើយយើងជាប្រាស់គុំស្ដីគាត់ពេកគេជួយឲ្យអត់អរគុណគេឲ្យជេរគេទៀតខ្ញុំជួយចឹងឲ្យអត់បានអីណាជួយខាត់ពេលវេលាណាជួយឲ្យត្រូវគេថាទៀតសម្ដីក៏មកគាត់ពេកហើយយើងជាប្រុសហើយមិនត្រូវឲ្យខ្នងខ្ញុំចឹងហើយប៉ាខ្នងខ្ញុំចឹងចាំទុកឲ្យគ្រូខ្ញុំអត់ជួយយើងទេជួយមនុស្សឲ្យខុសទៀតអាមិនបុនឲ្យគេជេរទៀតអញដាក់ហាយមកហាអាប៉ានេះប៉ាខ្នងអញហើយស្ទើរអញកាប់មាត់ទៀតបើលោកលន់អញហើយប្រែអញទៀតបងមិនហៅប៉ានោះទៅអត់ហៅគេមកមិនគេអ្នកបកែថតរូបអូននេះអាប៉ាហ្នឹងថ្ងៃមុនប្រឡំថ្ងៃខ្នងអូនណាអូនអញជិះតាំងនិយាយមកអាមនុស្សគេណាទៅប្រឡំមកឯងមើលកាយគេស្លៀកពាក់មើលនេះថ្លៃអូនឯងទៅនិយាយគេប្រឡំមកឯងមិនហើយមើលទូរស័ព្ទគេឡើងល្អប្រើឡើងស្អាតអូនទូរស័ព្ទអីគេអូបងអានេះសេរីថ្មីបង Techno Spark 45G model ថ្មីគឺទាន់សម័យខ្លាំងហ្មងហើយថតរូបក៏ស្អាតហើយអា 5G Plus ហ្នឹងបើថាសេវាលឿនឧទាហរណ៍នៅទីតាំងតំបន់ណាខ្សោយសេវាអញ្ចឹងគេដាក់លឿនខ្លាំងជាងគេហ្មងហើយបើខ្ញុំថតភ្លាមខ្ញុំផ្ញើរូបឲ្យបងភ្លាមបងឥឡូវថតរូបhôm nay chơi tành lướt kia mà đi bà thôi bọn bói trong xa thế này mấy bói cho chơi phở style thôi mấy chứ bông bói chơi thôi đúng speed đây là lời bói căn thôi nhưng thôi rồi trong hai trong xa thế này mình thôi chân ô thôi kéo vào này đầy chợ rồi lấy bông ở khang sấy cái áo khang pro bây giờ nè áo này cũng mấy ít này ní bằng ngày hay đi trong xa một ngày vừa hết bói vô style đang nhưng mất xong xa bói cứ thở áo riêng rồi hết áo thật áo nó lên ok nhiệt đáy can chẳng hay vậy thôi đâu được khám cứ từ kia cứ khởi can vậy giờ lắm can nhá hay bà suy mình tới mất cứ thảo tiếp bạn phải nhưng chui bông ăn chui ở thằng bố bạn tôi thiệt ăn đôi được hưng riêng nàng đom bị tôi được sạp trong một chóp ní trong nàng đom mà căn này chụp bát ông pi tôi được sạp cứ tôi được sạp Techno Spark size 5G màu thay mày từ đây bạt cho nó bị xe có thông mấy đi cái này tôi sạp mà đè đi riêng cái cứ tha toan sầm máy khăng mình tên tông camera kia tông rung riêng cái đăng ra cho nam máu cứ tha xí về lấy toan sầm máy từ mà đong ba lại nhầm phẹp bật tè chip kế Mediatek Diamond City mối pon buồn rồi 5G Plus សេវា 5G Plus ល្បឿនលឿនធ្វើដងចាប់សេវាបានខ្លាំងនៅតំបន់ណាខ្សោយសេវាចង់ប្រាប់ទៅ 5G Plus ហើយបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសត្រង់ហ្នឹងថាមពលថ្មវិញគឺ6.0 មីលីអាំពែប្រើបានយូរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន18វ៉ាត់អេក្រង់ 120Hz ទំហំធំ 6.74 អ៊ីងកម្រិត HD Plus ពិសេសច្រើនណាស់បងប្អូនប្រព័ន្ធការពារ IP64 ធន់នឹងធូលីនិងការជ្រាបទឹកវាកាន់តែពិសេសទៀតឃើញអត់បច្ចេកវិទ្យា Free Link Call Techno គឺមិនចោលទេបាទល្អត្រង់ហ្នឹងកន្លែងណាអត់មានសេវាអញ្ចឹងណាគឺគេមាន Free Link Call គេអញ្ចឹងតំបន់ដែលមានសេវាសោះហ្មងសំខាន់គឺយើងកុំនៅឆ្ងាយមួយគ្នាពេកមកល្មមគឺយើងអាច call មួយគ្នាបានតាមតំបន់ជាក់ស្ដែងដោយមិនបាច់បើកអ៊ីនធឺណិតទេចង់អញ្ចឹងទៅនេះរយៈពេល5ឆ្នាំมันមានភាពរអាក់រអួលជម្រើសគឺមាន3ពណ៌មានបៃតងខៀវនិងខ្មៅតម្លៃ Techno Spark 45G RAM 8G ទំហំផ្ទុក 128G ត្រឹមតែ$129តែប៉ុណ្ណោះអូយបងប្អូនខ្ញុំលងនឹងពណ៌ហ្នឹងហ្មងបាទមាន3ពណ៌ហ្នឹងហើយមើលតម្លៃគេបាទក្រោម$200អាក្រោម$200មិនខ្ញុំឯងងុំគឺត្រឹម$129ហ្នឹងហ្មងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំអ្នកថតផ្ទាល់នេះក៏ឡងដែរបាទជាមួយនឹងសម្រស់ទូរស័ព្ទមួយនេះជាមួយខ្ញុំអាភិត្រូលនៅវីដេអូក្រោយ